की सबसे amakuru atari ivumbi muri Mumbai मुंबई जा रहे indege ya flight AK-101 yarije guparika muri New Delhi yabuze ukuntu iparika है iyo ndege bitewe nuko ipine ry'imbere ryagize ikibazo iyo ndege iparitse yahita ishwanyagurika तो विमान कर्मियों की जान iyo ndege iracyari kuzenguruka mu kirere yabuze ukuntu iparika abamamagaye kukaswindukira bura Kirishi mu gihinga nyuzera Kirishi yumvishe ikibazo nk'icyo yita caho dore indege ahantu iri indege ipine ry'imbere ryagize ikibazo kandi ipine ry'imbere ubundi ni ry'indege iparikiraho neza andi y'inyuma buriya ni nka accessoire bimeze bite ni naryo ribanza clear to land umva mupfe kuparika tubifurije amahirwe ariko ntituzi ko indege itari burangire land करना ntabwo twaparika ipine ry'imbere rimeze nabi indege bishobora gutuma iturika ariko nta yandi mahitamo dufite na benzine yadushiranye mu ekatorori baraparika bate imikandara yanyu nimuyambare mukomeze indege igiye guparika ova ekatorori abantu batangira kugira ubwoba indege igiye gupfa guparika ariko ipine ry'imbere dore ngirarenga iremera kuri stade imanuka igana hehe i Kanombe mana dufasha abavuga ishapure batangira kuzivuga abapagani batangira gucizwa katurore yagasani mana dufashe mana ishobora byose abantu mwese iyo mugeze mu bibazo mwibuka imana dore indege ico sinzi kiri uparike n'iyite turika bimeze bite mama we hari uwaparitse gutyo bimeze bite dore imitambukire dore indoro twaramubonye muri kabiri Krish ikibazo cyaje mu mujyi dore ifoto dore umwana ukuntu amaruka kuri etaje turi mu mujyi hagati Krish hey hari na proud y'inenge afite ku mubiri warayimurika muri film bimeze bite umwana avayo akurikiye iyo ndege indege arayipfasha ate dore umwana mu mujyi ni Krish amekuja hey dore ifoto mwana afite n'uburyo aparika mukabona ko ibi bintu azabishobora bimeze bite akurikira indege mwana akurikira indege ntabwo incika ibi bintu ntabwo ubundi indege ntabwo ikurikira dore umwana akurikiye indege dore umwana ku nyubako dore ifoto mwana akurikiye indege iyi ndege ntabwo icika kurikira indege arashaka gutabara abayirimo mama we nuko tugatangiye bakise Krish gatatu umwana yakurikiye bimeze bite ukazanye ni namba ono hirya nino mwana banza atera imibare neza yitonze arabara Krish nimba payo hey arabanza aribara arishugunya aratagura arinaga arya agapanda dore umwana ni Krish ku kazi buri gihe baramwirukana yagiye gutabara iyo ikibazo kivutse mu mujyi arabanza akajya gutabara buriya ufite ubushobozi uba ugomba kubukoresha hanini ufasha abantu mbe gutabara nanjye nirirwa ndemera abantu n'ikimenyimenyi iyi filime uriho amafaranga muri buyikuremo Krish abapilote baramubona simbaremeye Krish yageze kuri rya pine ry'imbere arabanza arareba neza ryari ryamanutse ipine ry'indege riba ririmo nk'utumodoka nka dutanu arabanza araribyimba arabyumva ko yaribera nk'ijeke ipine ry'indege aribera ijeke ararihagarika neza arangije yereka abapilote ati burya rya pine naribyimba aranabiberetse ipine naribyimba bravo Krish baramuzi bamaze kumumenya ipine indege none igiye kumanuka umwana wagiye guhagararamo ari hagati abere ijeke indege yo hejuru indege irimo abagenzi buriya niwe iri ku mutwe abo kuminara barabibona umwana indege yose yihetse ku bitugu dore indege yose iri ku bitugu rirapina ry'imbere ubundi iri buzijeke umwana yaribereye ijeke bimeze bite parika imbere riramubyiga n'irirerire umwana arabanza aterura indege yose arayibyimba woni Krish bimeze bite Air King Airlines umwana yiretabaye n'indege yuzuye abagenzi ukoze akazi gambaye Krish n'intwari y'abahinde baramuzi ntabwo ari wa muntu ukora ibikorwa byiza kugira ngo bamubone yivuge yitwikire yuparitse amahoro we indege yaparitse hano ebana none nimba n'abatwikiye nta bihembo bakeneye umwana abona we dore Krish baramuzi hola my people
mumeze mute bantu banjye. Murabizi ko twabahaye filimi nyinshi nka Krish 5, tubaha icyo bita War 3, tubaha niyo bita One Dead Revenge. Kuri no channel tubaha Reba 2. Murabizi ko twabahaye Patani 3, utarayibonye nyarukuyirebe. Twabaye Bagi 5, murabizi ni nk'ibisanzwe. None rero ndagira ngo mukore subscribe kandi mukundi no channel yanyu, niho muzajya mubona filimi cyashya kandi zisohotse vuba. Sawa, ciao, mukomeze kureba channel ndetse munakunde n'ibiriho. Nine, IX, 10, X. Oh,